Chi bai ule vai nun kong ruai tu atan pathian thu lalpa ming lam tu chuan sual akal sanangai ti kan ngai thale don ani he thu hi tu kina hian lalpa nen kanin pol na personal devotion atan kan lo mangle don nia masa in Timothy thon ni bung ni chang som le pakua hi lo ngai thale masa ila nima sela pathian lungphum nget tak chu alading renga he chin chi na hi aneya lalpa chuan ama ta te chu a hria ti le lalpa ming lama piang chuan sual kalsan ro se ti hi lalpa na thu malsom ro se amen nimina khan lalpa ming lam fo turin kanin fuya ama ero chu anarana lam ero afu chuang lo ti kheta ila thutlung lui kan en chuan lalpan ami te hnena anarana aming lam fo lo tur le aming za om tak hi chuanga za a fak fo turin a hril non thina chu wangin lalpa ming yawe ti chu ti bol hlo an hlawa an za e ma wangin a pe hel na tur ming dang adonai ti hi an mangta a yawe soina atana adonai ti chu an mangta zelani khuaria pe chuan alam dan dik tak po an lo bo ta hiala yawe tia hian ele e vowel pani an zepa YAHWEH in yawe ti in anda teringot mayani chutiang hel khop chuan pathian ming hi an lo za a anaranin an lamai mai lawani lalpa ming lam ringot po hian thil alo ti thei ema Gideon na hun lai po in an mel mate an beidonin an veilamin mei cheran kenga an dinglamin totoro tan kenga an hne na aw hla chu lalpa le Gideon na ngun nam ti kha ni a chu thu chu an chakpui der mai rorel tu te bung sari chang som hnia kan hmuani amminga wang ringot hian ram huai te an tlan che thina amminga wangin damlo te an dama ke bai te kenan kala phar te an thiang lim thina ram hoi zol ten ngayan o le ani avan ro pui em lalpa chu fakinam ro se chu pathian za om le engkim ti thei ro pui tak chu mi in aming alam don ani chuan asual na kalsan ro se ti hi pathian thuding rengani a lalpan ata te chu a hria a chu wangin lalpa ta ko ran ho te chuan lalpa ta kan ni ti kan nunin kan lantir kan entir apoi mo a lalpa ta nia inchal ko rana tel si sual ne na la in zom reng kan ni si chuan lalpa ming za om na ti bor bang tu aming ro pui ti chetu kan ni theya chu wangin mi ten ringlo ten kan pathian ming soi chet na rem changa ring tu ni si ring tu nu na nung lo kha min mang thei ani chuwang chuan Nehemia bu kan hmu angin soi chiat kan ni to lo nan hoi din thar le angwa tiang khan wena hian lalpa ming lam tu chuan lalpa ming soi chiat ani a lalpa ming kan put chan Christian na ngai ne pani lo na turin sual akal sanangai ani chuwangin lalpa ming kan lam chuan sualtan kan nun apmun kan kian tur ani lo lalpa ta van khole tuini na pek chu arin na alo dong to tu te chuan pathian ramzia kan lantir turani a chumi tur chuan ma ni nun hi kan hla nanga ma nia ti sajia hi ni tin chingralin mirhing lam hi aral zel turani chu nun in suala tanga tharau zara mirhing lam chaklo na chu tharawin hne na achan na mun ani dona midang tan ei tur tui tak chu chaklo na tang chuan tharau zara alo chuak chawang sual kan kalsana kan thina muna tharau nun na alo omzel dona ni ti hi ihre thar liang u chuwangin lalpa ming lam tu chuan sual akal sanangai ti hi ihre thar leang lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu tukina hian
lalpa ming lam tu chuan suala kal sana ngai ti in ithu cha toite kan pong suak le ta e he thu cha hi angai thatu te zong nuna atharin tinung la malsom la kan nun min ne sela sual kal sana Krista in thuam turin he thu cha hian kan nun min pos sai le ro se i khongai na kan lalpa Isu Krista mingin kan ti le amen lalpan malsom cheu cheu ro se ni le nom le vek ule